Жылы жаңы Toyota Camry'ler. 2016 жылғы коробка автомат, 93 000 пробег, 2.5 объем, вложение керек емес, $17 000. 702 17 17 99. Eşikleri жабык. Mayakta bir ön kaçıkken şunukun görüyoruz. Toyota Camry 70. 82.500 kilometre. 2018 жылғы 2.5 объем, коробка автомат, $23 000. 721 15 13. Қарапайым елдің шай жетпейді қой деймін. Ассалаумалейкум. Болушу қанша шеф? 22 500 болушу. 22 500, а? Ах, бисмилlah, да отырып көрелікші. Карфаксы таза екен. Ұрылған жері жоқ. Артын көрөз. Машина içi таза. Айдан келет қой чіркін. Шай жетпейді бек. Шай жетпейді деймін. Шай жеткендер алсын. Hyundai Sonata. Ek объем газ. $12.800. 500 05 55 03. Hyundai $12.800. Bir elekşinik. Bir elekşinik. Kia. 2016 жылғы. $14 000. Жанағылы номер. Toyota. Hyundai Sonata. $15 000. 507, 747, 724. Bismillah. Sağ olun. Toyota Camry 53. Жылы 16 1.208.076 kilometre. 2.5 объем $17.700. 706 300 669.
Ассалаумалейкум. Алейкум. Тарта берейін, а? Бисмилlah. Toyota 70. Жылқы 25.500 доллар, 704, 88, 108. Nassaga Toyota Camry 440 bin kilometre 2017-2018 коробка автомат 2.5 объем 23.800 доллар 778 22. Ulanға шай жетпепкен, 210 нұсқалы қайта өрелді. Оқыта. 2.5 жылқы, коробка автомат, 3.2 объем. Номер 556 71 00 41 8800 доллар. Полный, максимальный комплектация. ДПС какого-то. Кожаный салон. Мультируль, коробка автомат. Не знаю тауста. Жулган. Газеталар бар. Люк жоқ. Хорошо? 210. Bari 210'da. Жылқы 3.2 объем 556 71 00 41. Бағасы қанша екен? 11.200 доллар. Бағасы жоқ екен мынақта. Бірақ максимальная комплектация. Кожаный салон, коробка автомат.
Тет мультируль деп айтылабы? Мультируль тууралуу айтып аттым мында. Максимальная комплектация дейт. Мерстин китептери менен ошол. Сельскую. Эки жүз онун арасына каванды кошо кетейин. Жылы 97, $8.800, 556, 52, 50, 83. Elektropakет, люк. Силердики? Bismillah. Kavanı oturup görülçü. Полный электропакет. Кожаный салон. Люк. Оларды не дейт? Bilmeyim. Barda işteydi. Болушу канча экен я? Сүйлөшүү жолу менен түшүп берет. BMW 2015 жылкы $17.500. Эмелекле номер. Жылы жаңы машиналар. Bismillah. Максимальная комплектация, мультируль, полный электропакет, люк бар. Датчик, который показывает на лобовое. Спидометр, все идет. Я забыл, как она называется. Все есть. На лобовом показывает, сколько едешь. Бияктан көрүнүп турат, Бул жерден көрүнүп турат экен. Скорость. Скорость канча менен кетип баратканы. Баасы 17.500 сом. 17.500. Түшүп берүү жолу бар. Могу эмне? Колонкаларын чоңойтобу? Жок, колонка эмес, сиденье. Сиденьяныкы, жылдырабы? Настраивать кыла атасың. Бирди сиздинки өзүңүздүн, экинчиси бараздабы короче. Ушул ягында экен туугандар. Айтымына караганда. Состояние идеалка. Mercedes Kaban. Жылы 92, 3.2 объем, газ, бензин, автомат. 320 миң. 0700 09 91 15. $210 туугандар. Бул 210 80 миң километр жүргөн 210, баасы $17 миң. $17.200 даже. Жылы 2000 жылкы 3.2 объем 509 08 80 38.
Кожный салон. Салон таза. Коробка автомат. Полный электропакет. Сиденьялары электрический. Мультируль. Люк бар. Он алты жұмсақ болады, 17 бет жақсы аттанады.